Hirya no hino ku isi hari imyemerere itandukanye. Hari amadini arenga ibihumbi utabara guhera ku bemera Imana kugera ku basenga ibimasa n'ibindi. Hari aho byateye imbere cyane ku buryo insengero zabo ziba zingana na stade yose, bikaba ari ibidashoboka kureba umuvugabutumwa uguhagaze imbere yawe, ahubwo ugasanga hari ibisikirini binini mu mpande zose. Benshi bafashe icyemezo ntakuka cyo gutandukana n'amadini bakuriyemo bishingira ayabo, ahanini kubera imyemerere bagize nyuma yo kujijuka. Abandi babikora nk'umushinga bigwizaho abayoboke. Amaturo atangira gutangwa ku bwinshi. Abashumba cyangwa ababishopu bamwe na bamwe bahindutse ba mugwizatunga kubera amaturo. Uko isi yiruka ku muvuduko tekinoloji yazanywe n'abandi kanyaruka, amadini nayo ntago yasigaye. Uko ibihe bigenda bisimburana niko iyobokamana riri kugenda ritera imbere cyane mu nzego zinyuranye. Kimwe n'ahandi ku isi, abapasiteri cyangwa ababishopu b'amatorero bamaze kugenda batumbagira cyane mu bijyanye n'ubutunzi, ku buryo hari abatunze indege zabo bwite, amakompanyi akomeye n'amashuri ahenze cyane ku isi. Dore abapasiteri 10 bakize cyane kurusha abandi muri Afurika mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, njyewe ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagusaba gukora subscribe. Iyi video wayikunze wakanda like, byaba akarusho ugakora share. Comment ni ingenzi cyane kuko ziradufasha. Ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Revera Chris Okotie. Christopher Ogeboyire Okotie wamamaye nka Chris Okotie atunze miliyoni 10 z'amadolari. Akaba ari umuyobozi wa Household of God Church International Ministries, itorero rikorera Lagos muri Nigeria, ryashinzwe mu 1987. Ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Pastor Matayo Ashimolowo. Pastor Matayo Ashimolowo atunze miliyoni 15 z'amadolari. Akaba ari umwigisha w'ijambo ry'Imana, umwanditsi w'ibitabo, umushumba w'umunyembaraga, umucuruzi. Washinze itorero Kingsway International Christian Center rifite icyicaro Londres mu Bwongereza. Aho ni ku mwanya wa 9. Reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga Prophet Iwoboti. Prophet Iwoboti wavukiye Masivingo muri Zimbabwe. Ni umwe mu bahanuzi bato bakize cyane muri Afurika. Ni umwanditsi w'ibitabo, umuvugabutumwa akaba n'umushoramari. Niwe washinze Dean Spirit Embassy, itorero rya Pentecote yatangije mu Bwongereza muri 2007, nyuma akaza kuryita Good News Church mu mwaka wa 2015. Prophet Iwoboti atunze miliyoni 25 z'amadolari. Ni umwigisha w'ijambo ry'Imana, akunze kwigisha inyigisho ziganisha ku butunzi. Kimwe mu byatumye yamamara cyane ni uburyo agenda muri kajugujugu ye yamamaza ubutumwa bwiza hatumiwe hose. Afite televiziyo acishaho ibitangaza akora, akagira kompanyi 2 zikomeye n'ishuri yigishirizamo abantu ko bahinduka bakire. Aho ni ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga Pastor Lionel MC Kula wavukiye Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ni umushumba mukuru w'itorero Rema Bible Church ryatangijwe mu 1979. Ni umwe mu bayobozi bakomeye mu myizerere ya Gikristo muri Afurika y'Epfo. Akaba umwe mu babwiriza butumwa bakunda kwigisha inyigisho zishingiye ku butunzi, cyane ko agaragaza imigisha yahawe n'Imana nk'igihamya. Atunze arenga miliyoni 28 z'amadolari. Aho ni ku mwanya wa 7. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Bishop Ayodele Olitsejafor. Ayodele Joseph Olitchezabem Olitchezafor, uzwi nka Papa Oya Olitchezafor, niwe washinze akaba n'umushumba mukuru w'itorero Word of Life Bible Church rifite icyicaro muri Nigeria. Bishop Ayodele atunze umutungo ubarirwa muri miliyoni 30 z'amadolari yose.
yamaze imyaka 5 ari perezida wa Pentecost Fellowship of Nigeria. Uwo ni uri ku mwanya wa 6. Reka tujye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga Pastor Chris Oyakhilome. Pastor Chris niwe washinze akaba perezida n'umushumba w'itorero rikuru Believers Riverhood International rizwi nka Christ Ember. Akaba yararishinze akiri umunyeshuri muri kaminuza mu 1987. Uyu mukozi w'Imana wo muri Nigeria atunze miliyoni 50 z'amadolari za kaminuza yubatse muri iki gihugu n'indi mitungo myinshi. Iri dini kandi rifite amashami menshi hirya no hino ku isi. Reka tujye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Pastor E.A. Adeboye. Pastor E.A. Adeboye cyangwa Papa Adeboye ni umugenzuzi mukuru w'itorero rya Gikristo Redeemed Christian Church of God. Riri mu matorero manini muri Nigeria kuko muri iki gihugu gusa rihafite amashami 14,000 mu gihe andi mashami ari hirya no hino ku isi asaga 196. Pastor Adeboye yahawe inkoni y'ubushumba mu 1977. Aba umugenzuzi mukuru wa RCCG mu 1981 nyuma yuko uwashinze iri torero P.A. Akindayomi yitabye Imana. Yahawe ububasha bwuzuye bwo kuyobora iri torero ubwo yagirwaga umwarimu w'imibare muri kaminuza. Uyu munsi Adeboye ni umupasiteri wa kane ukize cyane muri Afurika kuko yibitseho umutungo ubarirwa muri miliyoni 130 z'amadolari. Akaba afite indege yigenga, kaminuza yubatse ndetse n'indi mitungo. Adeboye ni uri ku mwanya wa 4. Reka tujye no ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga Shepherd Bashir. Shepherd Bashir uzwi ku izina rya Major One ni umukozi w'Imana ufite inkomoko muri Malawi. Akaba umuvugabutumwa, umuhanuzi, umushoramari n'umwanditsi w'ibitabo. Akunda kuvuga amagambo asubizamo benshi imbaraga. Ni umwe mu bashumba batavugwaho rumwe wamamaye cyane nyuma y'uko amashusho amugaragaza agenda mu kirere agiye ahagaragara. Bashir wavukiye muri Malawi ariko akaba akorera umurimo w'Imana muri Afurika y'Epfo. Niwe washinze itorero Christian Gathering rifite amashami mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Atunze miliyoni 150 z'amadolari. Akaba afite indege ye bwite yigenga n'amakompanyi akomeye muri Afurika. Shepherd Bashir niwe uri ku mwanya wa 3. Reka tujye ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Bishop David Oyedepo. David Olayini Oyedepo ni umuvugabutumwa muri Nigeria washinje itorero Living Faith Church Worldwide rizwi ku izina rya Winners Chapel International. Iri torero ryashinzwe mu 1981 rimaze kuba rimwe mu matorero manini yo muri Nigeria no muri Afurika muri rusange. Reka tujye ku mwanya wa 1. Ushobora kwibaza ninde mu pastor uri ku mwanya wa 1 uyoboye abandi mu gutunga agatubutse. Kwibutsa gukora subscribe nimba ari ubwa mbere. Mbere yuko tujya kuri uyu mwanya reka nkubwire gukanda like. Wakunze no video ushobora no kuyisharinga abandi. Tugiye kujya ku mwanya wa 1 w'abatunza agatubutse muri Afurika b'abapasteri. Ku mwanya wa 1 turasanga Alpha Lukau. Pastor Alpha Lukau ni umuvugabutumwa uzwi cyane ku mateleviziyo utuye muri Afurika y'Epfo ariko afite inkomoko muri Congo. Lukau w'imyaka 48 y'amavuko ni umushumba mukuru wa Alleluia Ministries International. Itorero yatangirije Johannesburg mu mwaka wa 2024. Bidashidikanywaho uyu ni nawe mu pastor uri ku mwanya wa 2 ku isi hose
mu batunzi agatubutse. Uyu niwe mupasiteri wa mbere ukize muri Afurika hamwe n'umutungo ubarirwa kuri miliyari y'amadolari. Akesha ibikorwa birimo kompanyi ikomeye muri Afurika ya The Alpha Lukau Group ikora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, amashanyarazi, ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa n'ibindi. Lukau niwe uje ku mwanya wa mbere. Kandi no mu Rwanda hari abapasiteri bakize. Reka rero inkuru yacu tuyihinira aha. Uyu munsi twari turi kukubwira ku cyegeranyo kigaragaza urutonde rw'abapasiteri bakize kurusha abandi muri Afurika. Wakoze kubana natwe. Ndabashimiye. Mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.